Sibezulu amen. Ngakhoze indabeni zasolunde emabedlana. Ngihlala lapha eMlazi kwaEshi. Ithempele esabelweni. Amen. Amen. Sifuna indlela elayo ngelinye ilanga lapha kwaMasho kwakuyisikhathi senkosi yesibili ilanga lamalanga. Kunensizwa yakwaMhlongo eyayisebenza i-security lapha eThekwini kwelinye lamabhusha aye kuWest Street. Yasebenza ke lensizwa iyasebenza base bagcina belungu sebenyusa lapha ebhushi sithola isikhundla thizeni. Kanti kuzohamba isikhathi yathi lelinye ilanga ilapha phakathi ebhusha iseyiqoqa ithebe kade kusala inyama ibuyisele emafrijini abantu sebehambile nabaphathi balo sebehambile. Lama friji ke aphambili nawafani nalana manje. Belivuleka lingenayo le ndawo engemuva evulekileyo belivalekile ulivula ngaphambili isicabha sakhona futhi kuyilezi ezisindawo zensimbi. Seyisele yodwa lensizwa lapha phakathi iyaqoqa ntambama ilanga lishonile. Yase iseseka isicabha lesefriji yogaxa inyama lapha emawukeni. Kanti lento ayibekile izosindwa. Sindwe lesi sicabha lokusondela inakile saze savaleka ngaphakathi. La phakathi akasekho omunye umuntu. Nabanikazi bebhusha sebehambile. Ethi ke lensizwa yahlala lapha ebhusha ishe lapha efrijini kusukela ngabosikisi intambama. Kwaze kwashaya 10 phakathi iyaqala lapha emzimbeni wayo iyawezwa amakhaza efriji asayangena enyameni. Ethi lensizwa yahlala lapha phakathi yagoqana akekho umuntu ongayisiza neminyango lenivaliwe kodwa ayikhiyiwe. Wahlala lo mfo uthi kwathi phakathi namabili ebusuku phakathi leli friji amakhaza sezwela kuyena emzimbeni. Uthi wayesebona lapha phezulu kwifeni yefriji kungathi nento ekhanyayo ilambu eqhamuka ngophahla lwendlu phezulu. Uthi yehla lento ilambu yehla yaze yafika yangena lapha efrijini. Uthi ayisihlala phansi athi mayihlala phansi wasephenduka abantu ababili.
uthi makuphenduka laba bantu lendoda akayazi nalesalukazi esihamba nalendoda akayazi uthi kodwa lendoda yayikhanya ebusweni impofu inempandla uthi yafika yambingelela yambiza ngegama likayise yathi sawubona sibanibani wathi lona yebo yathi uyazi yini ukuthi yini efake lapha kuleli fridge ukuze uvaleleke kulo wathi lona kangazi wayesethi ufakwe lesalukazi uyasazi lesalukazi wathi lona cha kangisazi wathi ugogo wakho lozala uyihlo owahambayo emhlabeni akaza landwe lapha afela khona uthi ke uyena ofake lapha efridgini ngizomnika ithuba khulume nawe uthi sase sithi lesalukazi mntanami sathi mina nguMasibanibani wayegana umkhulu wakho lokhu ungahamba mntanami emhlabeni akaze ngilande futhi akaze ngenzelwe lutho ekhaya bonke abantu niyabenzela izinto imisebenzi uthi mina akaze ngenzelwe lutho uthi umhlongo engani gogo likhona ithuna lakhe ekhaya sikhule sikhonjiswa lona uthi logogo yebo mntanami ithuna likhona abantu ababeyongilanda bangilandanga mina bathatha inyama umphefumulo wami akekho wazi ukuthi waphume laphi ngoba mina sathi siyotheza namanye amakhosikazi kanti sogcwalelwa umfula ngaphesheya sitheza inkuni sabuya sangena umfula ugcwalisa uthi ngathi ngiyabambelela umfula wahamba nami kude kuduze ezantsi uthi ngesikhathi ke sengihambile emhlabeni inyama yami bayithola kude kodwa la kwaphumela khona umphefumulo wami uthi namanje mntanami njengoba ngikhuluma nawe mina makunizulu umfula ugcwala ngisashayeke ematsheni ethike lensizwa wayesethi ushambe mntanami kuyofanele mawuphuma lapha ekseni uhamba uze kumina emzini wasekuphakameni uphatha u10 rand ucele thina boshambe siyokhipha ugogo wakho lapha afela khona ngoba ushambe kuphela owazi umuntu owahamba ngamanzi ukuthi umphefumulo uphelelepi akekho umuntu osukazi ngaphandle kaShembe ethike lendoda ngahlala lapha wayesethi lo muntu mntanami ngeke ngukhiphe lapha efridgini kodwa sokushiya lapha ngifuna ukubhala incwadi ngawe abanikazi baleli fridge bona bofike bekuvulele ekseni wathi kodwa lamakhaza leli fridge ngeke angene kuwe uthi wayesevula ibhantshi lakhe eligqokile wakhipha la ephaketheni lakhe imbawula uthi wayibeka lapha wayesethi ke mntanami wathi yotha lomlilo ke kuyoze kusekuseni wathi ungisize ngento eyodwa ungabe usuthatha inyama yabelungu bese uyosala lapha kulomlilo obuyophelelwa umsebenzi yayiyosinda kuwe obulikhoza uthi lomfaka mkhize ngase ngihlala ngothala omlilo uthi lo mlilo uphela unayo inkuni kodwa lokhu uvuthile uthi bathi befika belungu ekseni uthi base befika wayesephuma bamvulela wayesehamba uthi mayefika ekhaya ufika ekhaya lakhe kunonkosikazi unkosikazi wakhe uyithwele mayefika unkosikazi akekho uhambile uyobelethe ePholi uthi mayefika ePholi umkhize wahamba yofuna unkosikazi wafika ekhulelwa ingane yomfana lengane wathi mayebuya nayo wakhohlwa ukuthi kambe efridgini kwenzakaleni uShembutheni uthi wayesehlala ekhaya wabona yonke into iright lengane kwafika isikhathi sokuthi ihambe ayaze yahamba lengane yaba ishosha laxolisa Mshumayeli ngicela nje ukuyiqedela uthi athi mayifika lengane yafika ishosha ayaze yahamba uthi wafuna ukuthi engasizwa ubani ukuze lengane ihambe uthi kwaze kwafika udade wabo wathi bhuti yazi nami lesikhathi ngigula umama wangisakuShembe emzini wasekuphakameni uShembe owafika wangisiza lokhu ugulene nganginakho ake sithathe lengane siyise kuShembe mhlambi yosinda uthi umkhize unjalo umhlongo uthi ubani nalo Shembe ongakwazi ukusukumisa ingane yami selibele uthi wamncenga udade wabo base behamba baye emzini wasephakameni ngenhlanhla bafika kulona ihunga likaMahilela uthi wafika umkhize nomkakhe bathi baba sinengane yomfana sineminyaka emithathu ayikwazi ukuhamba uthi ngizocela Shembe ukuthi ungiphilisele lengane uthi uShembe kambe mhlongo sahlanganaphi mina nawe akakhuluma indaba yengane uthi kambe mina nawe sasibona naphi uthi umhlongo baba sahlangana nawe ngisebenza kanjena kuwe street efridgini uthi uShembe kambe mkhize kambe mhlongo kwathi wani kuwe wayesethi lona kwafika uhamba nogogo washo kanjena wathi pho sewamnikelela nogogo wakho uthi simlande ngoba ubona lengane ingakwazi ukuhamba nogogo wakho ohleli kuyona wathi ngeke isukume nakamlandi logogo
ngoba uyena umuntu omnikazi wenhlanhla ekhaya ofika nesibusiso obusisa nezingane emayizelwe lapha kini sibusisa inhlanhla kayikho ngoba ugogo wenu wafela ehlana kazalandwe namhlanje ayikho into enake nayenze ethintayo nekhaya yayiseyikhipha lensizwa u10 rand yanikela kuShembe icela uShembe ukuthi akhiphe ugogo wayo wayesethi uShembe inkosi kubusise sesizohamba thina boShembe siyomkhipha ugogo wakho lapha afela khona wathi kodwa ungisize uma ngabe sesimkhiphile ekhaya niyobe senimlindela ngembuzi nimgeze esangweni nivala ukufa hamba ngakho bese nimfaka ekhaya bese nimenzela umsebenzi wakhe yonke eyenzela unkosikazi mangabe hambile emhlabeni uthengani baba yayiseyenziwe uthi uShembe kufana nothi nani enza idili ngoba wayengekho bangaka benza imisebenzi emakhaya kanti benzela abantu abangekho bangaka abenza imisebenzi kanti benzela abantu abangekho lokhu kufika le ndaba kaMkhize noma wenza uthi ngihlobo nikho kodwa ngelinye ilanga kunamacala abamba abantu sebehambile emhlabeni njoba sizalwe emakhaya njoba sizalwe emakhaya nje kunezinto bengiye ngibuke singamabhobhodleyana sikhula mangabe sibuya ngaliyana ehlanzeni noma kade siyibumbela inkomo singabafanyana zobumba uma sibuya siza lapha emakhaya kuthiwa mfana hayi ubumba kaningene ekhaya lubeke lapho ngaphandle silushiye lapho ngaphandle kanjalo ngelinye ilanga imizi eminingi esazalwa kuyona omkhulu bethu babefuya imalasi emakhaya ezinye zalezo malasi kwakuthunyelwa thina abafana kuthiwa ziyobulawa ngoba sesidla amaqanda uMkhize ngelinye ilanga uhleli lapha kaMatshe uhamba ngesitimela wathi uyagibela ngelinye ilanga esitimeleni eDafrodi uye emsebenzini kwasengena abafana babamba abantu inkunzi wathi uyagoloza phela yena uThemba uShembe uNazaretha base besondela kuye bambamba bayithatha into zakhe babamba enye insizwa yathi zamukulwa base beyiphusha laba abantu lensizwa kanti icapha ivulekile yaphuma lensizwa ithe mayiphuma kunesinye sasedlula sibheke kaMatshe esisuka eThekwini sayishala lensizwa amathumbu zonke into zayo zangaphakathi zabuya zahlala phambi kwaMkhize esitimeleni kunalento yasho Shembe yathi noma usendleleni mkhonza uMkhize wangena esitimeleni wabona abantu bebancane akangashumayela wayitshela ukuthi kushunyayelwa ngoba bebaningi wayesehamba eseyekhaya wathi mayifika lapha ehlala khona ehostela wafike wapheka uthe mase kufanele edle sephakile kwase kubuya lento ayibona esitimeleni kade esigibele kufa umuntu phambi kwakhe wangabe sadla wayeseyalala kanti usenza icala uNkulunkulu uthena mangabelele ebusuku yayisifika imbungu mahlombe uthi yafika yamnyakazisa yamvusa wahlala lapha kulombhede wakhe amahostela leqarathe nombhede kaSimenda uwazwena ngoba azuhlala ehostel wakhiwa nge18 wafuka uMkhize wahlala lapha yayisithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga yayisithi Mkhize awuhlengani ngoba isisu nezikelemu kwesiya complain sithi sibulale ngedlala wathi uMkhize baba ngithe sekufanele ngidle kwabuya into engiyibona esitimeleni uthi baba manje akuhleki uvele uthambuza uthi uShembe kanti Mkhize unalo uzwelo khona kanti Mkhize nawe awuthi mawubonile kuzwela ubhlungu uyabuzwa wathi uMkhize yebo ngiyabuzwa yayisithi inkosi ilanga mawubuzwa Mkhize ubhlungu obenzeka komunye umuntu khona into engifuna ukukhombisa yena bese ungitshela ukuthi wawuyephi lo nembeza msukwane wenza lento uthi ayisithatha induku yayo lena eyikheni ayisikhomba udonga ithe mayikhomba udonga kwase kwehlisha elimhlophe nwabona ibhayisikophu uthi uyayisividlala le bhayisikophu yayisithi imbungu mahlombe ubuke kahle Mkhize uthi wayesebuka wabona abafana egcekeni uthi kwakudala mayebuka lamagceke labafana bahubha imalasi iyangena ngapha uthi bayayihubha baze bayibamba uthi basebethatha intambo bayikhunga bayihudula baphuma ngaphandle kwegceke uthi bathi befika endaweni eyiqele wayeseyithatha lo nomunye esihlahleni sesinqawe wabhotsa intambo wasedonsa iyakhala le malasi uthi base bebasa umlilo ngaphansi kwayo ilenga iphila
uthi yathi Mpumi Mahlombe ubuke kahle mfoka Mkhize uthi wayesebuka yadonsa le ndoda uthi lona uyabasa uyavutha umlilo kubuye kuthathwa amatshe ibhonwe le malasi uthi yasha le malasi yakhala uthi yaze yathula entanjeni uthi sebeyishaye bayiphihlisa ngamatshe namehlo lana sengaphandle uyazi nawe wakwayibulala uvela khona ngani uyazi ulapha nje wena wakwabulala ikati bahlangana nalo liphuma eminyango selidla inqina lakhe ekhaya ngoba udla inkulu kwakufikela nje vele ukuthi inqina lami ke elisiwa ilikati uthi uShambe bukisisa kahle Mkhize yabuka lensizwe yaMkhize uthi thema ibuka wayesethi uShambe Mkhize ubonani yathi ubaba ngiyibona mina wathi wenzani wathi ngibona ngibasa umlilo ngibona ngiyishale malasi wathi hene Mkhize namhlanje awunayingane namhlanje awunankosikazi wathi ibanje umphefumulo wale malasi wayishisa abantwana bayo wathini ubaba mkhuluma efika lapha kulelizwe ngabantu abafuya imalasi ayisesiphendule singamaNazaretha noma abanye bethu kuNazaretha kungakagcwali uyiNazaretha lapha eGoli emakhaya uyiphisi shanga engaki imalasi khungwa ngeketa uyena osephondweni lesihluthi inhlalisuthi kwabuwe lapho umntaka mkhulu ophondweni Nazaretha elizingelalo ndliwa imalasi seniyagcina lapha kwamashu ngelinye ilanga kunensizwa eyayihlala nentokazi bayathandana laba bantu mawehla nje kamashu estation ngapha kwasenemjondolo lapho kuthiwa kuselokuzeni kusesolezwe ingakakhiwa imchaso ihlala nayo le ntombi lensizwa kumnandi kuyathandanwa iyasebenza emaiden office security ngelinye ilanga lo dadewethu wayesecela esokeni lakhe ukuthi ucela ugoduka ahamba ekhaya ayobona abazali bakhe ezweni nakube enkonjeni yamnika imali lensizwa wahamba lo sisi kwaphela isikhathi lo sisi akangafona akasho ukuthi uhambe kanjani nalensizwa ayifoni kwahlalwa iminyaka lo dadewethu ahamba yazi lensizwa ukuthi lo sisi waphelela laphi yazi yagcina ithola umuntu ayithi phela lapha emkipitweni akunakwa uhambile mawukuthi ubuyile akulandelwa angazi ukipita kanjani uyiNazaretha suke emkipitweni uhlala nengane yomuntu ungayilobola uphinde uzongena phakathi kwamaNazaretha unesibindi ulapha nje ethempelini uhleli naye ingale ngaphesha ngizophuma nemkipitweni udelela uShembe yathi lensizwa elinye ilanga mayehla esitimeleni ibuye emsebenzini yathi mayithi dundu phezulu njengoba ubona nasi siteshi iqhamuka phansi esitimeleni yenyukela phezulu izokwehlela ngaphandle yathi mayithi ntambama ibona umuntu wesifazane oncike ngepholi umile lo sisi ubheke phansi yayisiya kuyena yafika yambingelela yathi sawubona umuntu wasemzini wathi lona yebo yayisithi ngusibanibani mina yathi awuphakamisa ikhanda wathi mayiphakamisa wayesebona ukuthi hawu ngoba usibanibani nje lona esasithandane naye sibanibani ubekwa yini lapha ngoba phela wahamba uthi ekhaya wathi lona hayi sibanibani angeke sikwazi indaba yethu siyikhulumele eminyanga sihambe siyendle siyoxoxa khona sihamba naye le ntokazi lomnewethu bahamba baye endlini yabo uma ifika intombazane endlini yayisifuna ukumncisha ithuba lokuthi ayibuze ukuthi ivelaphi yayisithi qala yathi yabheka endishini nazi zitsha kayiwashiwe namabhodwe kuyaxhutha nawe uyazi ukushiye kanjalo yathi mayithi sekubhuza impukane athi awusibanibani amabhodwe nezitsha uyiwashe ngani uzubuye emsebenzini khona abantu abangamanuko okuzalwa ngeke ubenze lutho bisho amanzi athi egeza ngawe ekuseni washiyile endlini omunye uchamele esigujini ushiye nje phansi ombhede uthi Dennis yayisisuka le ntombazane yayisithatha izitsha yayisiwasha yayisimbuza ukuthi uzophekani isibanibani wathi hayi bengizopheka ukuthi wajabula ukudala wakhe ubuyile uzomphumuza wagibela embhedeni walala yapheka intombazane yaqeda idama imlunguza ukuthi usezumekele yini yambona ukuthi usezumekile yayisiphuma ngomnyanga yangavala umnyanga yamshiyelela mayelela usumekile waphaphama ngesikhathi sokuthi kufanele emsebenzini mayethi uyavuka khala ibhunga ezendlini akekho umuntu wesifazane wabheka amabhodwe uphekile impela kuhle kodwa uhambile yaphaka lensizwe isikhaftini yavala yahamba emsebenzini
yagibela isitimela ithema igibela isitimela yahamba yabuya ntambama nayisithi ake ngiphinde ngigibele lesitimela engisigibele izolo mhlawumbe kuzokwenzeka ngimbone usibanibani yaphinde yagibela leso sitimela mayithi yafika estation nangu udadewethu khona yasiphinde ikhuluma naye waphinda amazwi afanayo bayendlini yafika yapheka wayesezenza umuntu olele kanti ucifile ubheke ngeselodwa ufuna ukuyibamba ukuthi izopheka ihambe namhlanje yapheka ithema iqede itshela uthi leli yayisithi shwaphe wayesevuka ilandela kancane enyonyoba ufuna ukuyibona ukuthi sihlala nobani unesikhwele uNkuzimalanga kodwa futhi akalobola wayesayilandela uma yayilandela yavele yasithela ngekhona ayithi imjondolo ke kuvele kuminyana umuntu nje maye wathi ngekhona esamthoba yasithela ngekhona intombazane wathi kwabuyela endlini wageza ekseni waphaka isikhaftini wahamba ngalelo langa wangabe sagibela kule coach ajwayele ukugibela ngoba wayesefune yamaNazaretha wasifica simile singekabhombela sithi ushamba uNkulunkulu usekuhleni kwakuyisikhathi sothini ngoba inkulu into ibikhulunywa lapha etimeleni unebhadi umuntu wavala le yanto wayesesiyalela lensizi yabika yathi kwenzeke kanje sasesithi ukhona ushembe ebuhleni yayisivela ijika khona lapha eFingamu yathatha isitimela esibuyele emumva yehla yangena eCrossini yashona ebuhleni yafika kunikelisa lona uthingo lokubathiya yafika yangena kulayini nayo neuniform yayo yaguqa inkosi bayanikela abantu lo mlisa waye unumber 3 esezofika enkosini yezwakala inkosi ishange mina emibili itafula ithi yathi 1 yathi 2 yathi 3 yathi khona abayophekelwa ziphoki beze befune baphakele kwahlekwa kulayini naye wahleka uyitshela ukuthi ushamba uphendula lo muntu obikayo phambi kwakhe kanti uphendula yena akakafiki kuye wathi maye fika kuyena ebika ethi inkosi kwenzeka lokhu nalokhu lathi uthi ngani ngithema nguphendula wahleka wena wathi lengane okhuluma ngayo ayisekho emhlabeni yahamba emakhaya yaginqika nemoto phekwe bridge uthukela uthi thema ifika ezulwini lemndeni yafika yangangena yafike yavinjwa kwathiwa wena angeke ungene lapha ngoba unesibusiso somuntu oganile kodwa ungalotsholwe kwathiwa angeke ungene lapha walotsholwaphi uthi lona baba esithola kanjani isibusiso luthi uthi ngomntanami uma thina boshembe lapha ebuhleni kade kumhlangano uJanuary uJuly uOctober kuganiswa abantu kushada abantu uNkulunkulu ekhipha isibusiso sabantu abaganene bacelela nabantwana uthi nabantu abasuke behleli indawonye njengomfazi nendoda leso sibusiso sehlela kubo uthi ubonakele engane inesibusiso uthi yagana wena wahlala nengane yomuntu ungayiloboli yazi yahamba emhlabeni uthi ke mntanami hamba uyifune lengane kwakukuphi kubo bese uyoyilobola uyithatha ubomi bakho ngoba akekho umapoto yomthatha ahlale ephile le yangane ingakagani amen wayishona sapho wayishona sapho njengoba usufuna nokusiphatha ayifuna nosiphatha wena emathempelini uyahlupha uyakhushuzela njengengulube ehlathi ufuna ukuba umshumayeli ongenasigcawu lokhu uthi nosikhenkanani bagcotshwa awukuphi ngoba yahlupha lento yofuna ukuba umshumayeli ungazube ngisho iprefect esikoleni ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka into engaka ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka awusebenzele ubaba mkhulu zinsizwa lento yokuba umshumayeli ijulile lento yokugcotshwa njengoba kade simuza umshumayeli ecela umshumayeli mina nawe yodwa into engabe siyayicela uthi uNkulunkulu asivezele lo muntu okuyena wabonana noshembe phesheya kwethuna wagcina isenza siba ngamaNazaretha ke sibuze kuye ukuthi yona into nini lena esiyenzayo ayefuna somkhonzela yona lapha kaShembe ngoba sihlupheka kangaka sinikela yonke iminikelo nje imndeni eyasithumayo lapha kuShembe sesiyikhohliwe sinaka into zeso sinaka engafuni thini laba kuyibona abasithuma kuShembe sesibalibele nobani mangakhumbula ukuthi ngafika kanjani la
umuzi ongizalwa kuwona kambe wafa kanjani. Uma ungacabanga igceke lakini ukuthi oyihlo bahamba emhlabeni benjani njengoba wawuzalwa emzini nawe uyakwazi kwakuthi ngelinye ilanga uma ngabe kwababa omdala kwenza umsebenzi ubaba wena nivimba athi ningayi ngoba baze bafa obaba bakho bangangenelani. Namhlanje naqala ngawo ukuthi ningenelane wabuya nakho konke ukufa ngoba wangena emzini okwafa amadoda akho nefungelele. Sizalwa izalukazi thina beyibangamasiko emakhaya. Zalwa abantu abathi mabehamba emhlabeni basala babangitshela kamama ezala lokugaya. Mawungalazo kwakho lokho. Kunemizi engalungelwa lutho namhlanje kwalahleka itshe lokugaya. Kunemizi ongalungi lutho namhlanje kwalahleka ithungo kwauthi makusengwa ngalo kuyosengwa isibani. Lathathwa lelo thunga namhlanje nakuye indawo nje nihlanganiswa isidumbu kini kuphela. Usiwancamela ukuhlala lapha eGoli January to December bayagoduka abantu bayemakhaya. Awazi uzoya kanjani kini ngoba lakini igcikisela phendula afana nempethu kuphele konke. Uzalwa abantu abahamba ekhaya bengavalelisile lapha nje esikhawini kwake kwenzeka isimanga insizwa ziyobhukuda olwandle zathi mayibhukuda enye isiphoseke emanzini zabuya zayosho lezi kwamlaba uthi usibanibani usephoseke emanzini yathi mayifika enkosini uThingo behamba nomfundisi umjadu enelisiwe lathi uThingo inkosini busise umfundisi bazomthola umntwana uthi umjadu ngathi ngilele ebusuku wasefika ibhombela isitimela samampondela mhlathi kamayekisa yayisithi mfundisi uyafuna yini ngutshengisa ukuthi laba abantu bakamlaba ade beyobika ingane elahlekile ukuthi ithathwe yini ayithathwanga ulwandle mfundisi wathi ulwandle limthatha umuntu. Wayesethi hoza mfundisi ngiyokukhombisa uthi basebehamba uthi bathi mabefika olwandle yayisithi indla mhlathi mfundisi uzonyathela la inyathela khona ungabheki phansi emanzini uthi baba ngiyawesaba amanzi akaze ngene kuwo wathi uyamethemba yini uShembe wathi lona yebo ngiyamethemba wathi uzonyathela la inyathele khona mfundisi ngeke ushone phansi. Kuthiwa uJesu kuphela ohamba phezulu kolwandle kodwa noShembe wahamba kulo eNelson. Yathi uzonyathela uthi sasesihamba uthi saze sedlula le ndawo engamabhelundi uthi sathi mase sidlulile yayisithi indla mhlathi mfundisi sewungabuka phansi uthi ngase ngibuka yathi ubonani mntanami wathi ngibona amadoda awu4 aphethe induku adondolozela ngazo uthi phambi kwawo lamadoda kunesidumbu esambe sifola uthi lo mfana ke mfundisi ombona wakamlaba njengoba elapha nje olwandle oyisemkhulu labanokhokho bakhe uthi ufeli icala likayise kade ethi uMshumayeli umakoti eKhenani udlule ecaleni labazali bomyeni wakhe uthi ogogo babengaganile lensizwe ifele icala likayise uthi le ndoda yayisebenza isebenza Transnet lapha yana empangeni ingiyasolunda endaweni yaseLokhuzeni enhlungwane ngokuzalwa uthi mayisebenza uloliwe wayeseyakhela indlu ithe mayithola impesheni yathatha umkayo nezingane zayo bazohlala kule ndlu kaloliwa kwahamba isikhathi wathi unkosikazi abafuna indawo ngaphandle bathola indawo ePort Danfort bakha khona uthe emakhaya emanxiweni bayafika abantu abadala bazobheka ingane zabo uthi bayafika uthombile kule ngokhiye base behamba befuna ukuthi zashonaphi ingane zabo bashonaphi abantwana babo uthi bathema behamba begudla ulwandle base behlangana nalomfana base bethi bazoyibambela yena behlawule ngayo ngoba uyise wabadelela wahamba emanxiweni engavalelisile. Nina leli nxiwa lakini elidala kwathuthwa kanjani kulo ngoba uyazi nawe noma uphupha nje awuyiphuphi kulamanxiwa amashuphupha amadala ngoba akuvaleliswanga ithonga la sala khona. uNkulunkulu abusise uMshumayeli. Amen. Sisandinda
Amen.